Hallelujah. Lophathekile aphile egameni likaJesu. Lofikela alila ilithandaza iphefumulele egameni likaJesu. Dicalekiso lethi lemdenini adicashuke egameni likaJesu. Imishado nebhidikako ayibuyiswe egameni likaJesu. I appreciate the opportunity yekubala nende umsebenzi waNkulunkulu. It is not easy to trust anyone with this place because this is an altar. Hallelujah. It is a very sacred place. Na ukhuluma nje nenzaba yokukhumula sidikathula noma ngetibatata phela kubazalwana baba ngetibatata ngakulenza ngathi phuma ngetibatata ayakhuluma ngeticathula lephilayo phela lokho esokuyasibuka la ukuthi ibatata mthini kulele ngetizawo noma sishoka moya. Hallelujah. Bazalwane lokukhuluma ngaphasi kwesihloko lesithi be equipped for salvation. Hallelujah. Be equipped for salvation. Siswathi ngiyasikhuluma bathi ngisuke ngoba lenkinga nansi ngifuna ukusitranslate nami lesihloko uthi ukuthi sengasithini esiswathini but ngifuna ukuthi ngaze ngithi hloma uhlomele insinziso noma ngamanye amagama ibalekile yokuvikela insinziso yakho ngoba manje Jesu usinqobele inzalo isihlula thina impilo ebesineke sayinqoba usinqobele yona lapho. Hallelujah. Sona kasinqobele yona usiphe isalvation sinensinziso now sefuna thina sithi ikhwile sihlome tikhali yokuvikela lensinziso yethu ingasilandekeli ngoba noma Jesu amhlulile Sathane. Akujiki ukuthi Sathane uyasimangalela njalo phambi kwaNkulunkulu kanti ubeka letilingo endleleni yethu ukuthi silufundise akanawe manje emandla ekuhlula wena Sathane uwathola kuwe. Akatheni yagijima kanzima semjabule introduction ngiyacela sivuleni incwadi kubaseRoma 6. Hallelujah. KubaseRoma 6 vela sifunze verse number 1. Uthini-ke kufanele yini sichubeke siphile esonweni kuze kwanze umusa?
Kunemphendvulo la verse 2. Kungabi njalo. Sine lesisafa sehlukana nesono. Asibuyele ku verse 1. Oh, akuthini-ke kufanele yini siqhubeke siphile esonweni ukuze kwazi umusa. Usiyawuthini? Fanele siqhubeke siphile esonweni ukuze kuvame umusa na? Yini le nto Pawulo akutshela uNkulunkulu? Ukuthi uqonde bekuthi insinziso sesinayo. Haleluya. So umuntu ngoba ubukalibandla nalesikhathi bekaphila kuso. Ubona ibandla liyaphela Jesu. Ubona ibandla liyakholwa ukuthi ufile wavuka wafela ntondana. Kodwa ibandla liqhubeka lihamba netono ngoba selithemba ukuthi kunemusa nesisize nayo. Manje siyaqhubeka siphile koneni kuze kuvame umusa. Ithi ibethu ayizarapasa mntu awufunza nje. Akungabi njalo. Cha akungabi njalo. Asingaqhubeki siphile somoyeni. Sizathu sithi Sine lesisafa sehlukana nesono. Oh, singaqhubeka kanjani siphile kuso? thina lesesafa. Bazalwane, sifile thina. Sifile thina. Ngoba bazalwane ngasibaba ufile wena. Ufile wena. Ngiyabuza wena sifile yithina. Mhlawumbe kufemini nibona sibona nyamana lokufela. Usibuza ukuthi sifile. Sifile yithina. Asika. Siyaphila. Nikusho lokho ngoba sibonana nemehlo enyama. Haleluya. Siyaphila ngoba sibonana nemehlo enyama. But uPaul Pawulo uthi sifile thina esonweni. Haleluya. Sifile esonweni. Asisaphili thina esonweni. Na ufa la nomhlaba bakhiphele i-death certificate. Noma ungafika mzala wakho, noma umshana wakho afika athi ngikuphile. Umtshela ukuthi uyaphila usenza welesono. Indzaba yakho nongayo report yaphi? Yenza ukuthi naso ne-death certificate. Lekhasa ukuthi ufile kunebufakazi bokuthi isithungu sakho sakwatshwa. Sadlula emva kodokotela babona ukuthi ufile wena. Awusawathi ukuba unophila ngokulelive. Ngakho ungavela ufana nokuphila uyaboshwa. Ngoba wena sokuthi ufeke ufa wakho. So sifile thina esonweni. Noma siphila nje belive bathi sifile esonweni. Na ufela esonweni wena. Ukhona njani wena sono ungaphili eveni lesono. Sokuthi wena kufa wakho kufeki. Akufani nalo wethu lesifeko. Ngoba kithi asisakhona ukuphila esonweni. Wena ufile sinayo i-death certificate yakho ngoba wema embi kwebandla wathi ngiyamebukela Jesu. Sasayina sathi sasa sewemsana ngokhohlela lapha la green noma uyakhaza uyamvamsa uyaphila ufile. Asile akho lapho futhi nithi nje siyathi so awukabi njalo thina lesasafa sakhubana nesono lekhanyiselwa sakubana nesono. Singaqhubeka kanjani siphile kuso? Lokhu kunembuzo, safa kanjani mfundisi? Safa kanjani? Asiya ku verse 8. Nasifa na Kristu siyawuphila kanye naye. Siyakholwa ukuthi nasifa na Kristu siyawuphila kanye naye. So kunekufa ukuthi sife kanye na Kristu.
Nilengolele kanoni. Njengoba sithi namhla Kristu uyabulawa, uyahlatshwa, uyaphanyekwa lapho kufela thina sifa kanye naye thina nesikholwayo. Bese siphila kanye naye kuba kuvuswa kwakhe. That is why Apostle Paul Adam lokuthana siyamgwaba bese sembatha Adam lomusha sizathu. Adam wokuthana wacorrupteka. Wabese ukhula inature yakhe yebugwele. Wabatha inature yenyama. Nawo Adam wokuqala bekakhona ukuphila esonweni. Nentamo yakhe kusekugcine kwendawo ukuthi imfothana yakhe lenye ibulalele. Kukuthi ulegadi yawo sebacorrupteka. Sekunendature yesono lephila nakubo. Nalamanye magama nathi nasengamkeli Kristu sisuka sinale nature ya Adam wakuqala. That is why mina akusoli nawusayiqala lemikhulu ngisuke mvisisa ngokuthi Adam lokuthana usaphila la. Ufuna size simbulale afe kanye na Kristu bese kuvuka Adam lomusha lolo ngaphile esonweni. Nikhona bazalwane. Verse 19. Ngoba kufa la kufa kwakuhlala ngenxa yesono. Verse 9. Siyathi nekuthi Kristu wavuswa kulabafile ngeke aphinde afe. Nekufa sekude emandla etiwakhe. Nekufa sekude emandla etiwakhe. Hallelujah. Now kufa Kristu enandlule kubo abethatha indzawo yethu. Yithi lefanele sife kufa kube nemandla etiwethu ngoba nasifa sibe simoleso besiya ekubhujisweni besawufa kufa kwesibili kufa kube nemandla lithi singangeni ebusweni kodwa ngenxa yokuthi Kristu afe lokufa kwempulawa sono. Haleluya. Bese uyavuswa ekufeni kufa kungaphindze kube nemandla kuwo. Akusaphindzi kube nemandla kithi. Ngalama imagama nawufa wena ufa esonweni. Sono asisakwazi ukuvuka sibe nemandla kuwe. Ake shumela lento. Ngiyacela first Revelations 2 verse 5. Psalm 2 verse 5. Phendvuka wena loku lo wawukwenda phendvuka wena loku lo wawukwenda ecaleni. Yes. Na akunjalo ungaphendvuki mtawuda kuwe isuse sibale sabo endaweni yaso. Amen. Khumbula lapho uwe khona uphephuke bese wena imisebenzi yakuqala nakungenjalo ngiyofika kuwe ngisuse sibali sakho kuphi endaweni yaso. Hallelujah. Now njengoba sihlangene nje namuhla sitokhumbutana ngokuthi Kristu wafa afela tonoteni nakafa Kristu afela tonoteni. Siyaqhubeka siphile nokukholwa kodwa nasiphila kulokukholwa sibe sisahamba ngezindlela zethu zakudzala. Kusho ukuthi kunanasi wakhona endleleni kufanele simokhumbula nasiwe khona bese siyaphendvuka bazalwane. Kuphendvuka gijima byela hamba lapha emnyango uyahamba la umfana uyamnyango mama khona lapha ayabagogo mama bekele yakathi uyaphuma nje
uyahamba umntwana ubili lapha enyama indlela lahamba kuyo le asiyazi ukuthi nakakhuluma la mhlawumbe uyela idumbeli noma uya noma uyothenga namedi noma mhlawumbe kunejakathide nangaphandle asibathi ya kodwa nasishumela evangeli athi asaya la yakho bese iNkulunkulu lisiphenduka jikeleza phenduka uyaphenduka manje ubuka idirection le kuhamba ukhumbula la awekhona la asuka khona kuposition yakhe la uNkulunkulu abekho bese uyahamba bese uyahamba manje uya kuposition yakhe afuna abe khona khona. Haleluya. Kileka la kuwe angaphakwa yinkosi. Uyakileka uyawufana uphefukile. Uwaje ubona ngathi ya prophet. Akathi nakileka la abukele. Ukileka Jesu ubukela afanele yakho. This is the mentality. Yes, salwane ngotatelo ukuthi ngifile ngesonwe. Because nakhuluma ngokuhambisha ukuthi aliyongela liphutha unikhathoni. Liphutha ndabakhona. Kodwa nalibakhona liphutha ukileka. Ungakileka bese ukuba la kunamaphutha khona. Kubeka ubela kufanele yakho. Suka. Nasasumi so uyaqhubeka uyaendleleni yakho asaba lapha napa kusekhona eBafuNkulunkulu kusekhosini baNkulunkulu uwile lani bofakazi ukuthi uwile noma ningaqathi ukuthi ugilwe yini kukahle kakhulu lo bathi laba uwile anihlanganisawo ukuthi bagilwa yini ningamunaki lo umsebenzi wethu sibazalwane ngokuthi umuntu unaka wala simbamba ngesandla sithi ayipheleli la lenzayo asiqhubeke sihambe asinyathela satisolo ngokuthi ngiyaphi kada Shumayela kamnandi ngikushaya ivangeli polisi yabona Okay, now sikugwema njani lokho ukuthi nasihamba siyafanele siye khona bese siyawa sikugwema njani lokuwa lo ngoba kufanele phela ukuthi njengoba semthini hayi ngoba phutha lawa khona sewena msala vele ukileka kancane kukhona ukileka ukilahle phansi wena nasifuna sisi uyakileka malona so ukilahle ngabo ngonya nasashaya comments ngaba kufanele silade ema-weaknesses ethu sigade ema-weaknesses ethu kuloyo naloyo uyadada ukuthi mina ngikuthakathaka ngakuphi bese la ukuthakathaka ngapho faka sivalo uvale lapho onile ngokuthi sathane angakuhehi naleli sango lelo Haleluya. Incwadi yaJakobe or James chapter 1 verse 13. Uthi uNkulunkulu nikelani imitimba yenu ibe ngomhlatshelo lophilile nalogcwele nalothokozisayo kuNkulunkulu. Le mitimba yenu nikeleni kubani? kuNkulunkulu ibe yini? Umhlatshelo lophilayo longcwele lothandzekayo. Haleluya. Ugada ema-weaknesses akho ucala la emtimbeni wakho.
Sono ayikho lendzawo la sivela khona ngaphandle kwemtimba wakho. Ngoba konke kusuka kuphi? Engqondweni. Bese kuya ngani? Ngeteko. Haleluya. So umtimba wakho yinto lefanele igade ngato tonke tindlela. Wena uyazi ukuthi umtimba wakho uthakathaka la emphinjweni. Noma uyakhamba ukuthi uthakathaka etandleni mina esandleni iyashesha. Noma uyakuthi uthakathaka etindzaweni thile lesingadanga nelesikhala. Kodwa umtimba wakho uba buthakathaka. Now uthatha lo mtimba wakho unikele kuNkulunkulu. Siwunikela njani umtimba wethu kuNkulunkulu? Akugcwale umthandazo lakuwo. Akugcwale kuzinda lakuwo. Akugcwale livi laNkulunkulu lakuwo. Nakugcwele tipo letho la emtimbeni wakho. Uba nesikhathi lesincane sokufokhasa etintweni telive. Awusangona. Kunabakhuluma kaJudas la. Judas sizathu lesamele ukuthi abe the perfect candidate yekuthenisa Jesu. Le position leyo bazalwane, this is a revelation. Beyi vacant yakhetha ngiyabika. Ngiyabona imsisi yansayile. Le position beyi vacant. Hallelujah. Judas ungene kuyo ngama qualifications akhe, ngema weaknesses akhe. Lithi iBhayibheli umfati naleta azokuzoba Jesu ngemakha ladula. Judas wabesukhuluma lapha ukuthi besingeke isithathe lamakha siwathelise sabele labampofu. IBhayibheli lithi wakukhuluma lokho ngoba athi ukuthi nguye logcina sikhwama, kanti futhi unesandla nakulesikhwama. Ngalona imagama Judas uthatha kakhulu imali kanti ukuthi untshontsha nasesikhwameni selibala. So what are the perfect candidate? Yenza ukuthi uyithatha kakhulu. Sathane akakuningi ngento ongayithathi wena. Ukulinga ngalo lokuthatha. So athi ma weaknesses akho bese uhlukana nawo zama ngayo ngendlela ukuthi wena njani uwena. Davide iBhayibheli lithi ngalesikhathi madoda kaIsrael ayembi. Davide ayinkosi uyahlala endlini akayi embi. Nakahlala endlini iBhayibheli lithi ahamba lethi wempahla lethi yakhe lekile malanga. Aphose manje emehlo ngasenda asefuleni. Ubona Bethsheba uyageza. IBhayibheli lithi wamuka wase wamkhanuka. Yile bangela ukuthi athola le position. Amadlozi asempini Davide. Uhleli wena uhlala yena wempini. Siyabona sinemithandazo la ekhaya. Awuhlanganyeli nasempini yemithandazo. Ekhaya awuhleli khona uthakatha kuwedwa ungasekelwa mithandazo. Sikhathi sebabuthakathaka. Mina utawukhumbula khona ukuthi kunaJesu. Ngiyambona babobhuti bathi kunaJesu. Ngoba awuhlanganyeli nathi esikhathini sami. Sembi ungahlali bazalwane nabayempini. Tikhiphe busy attenda tinkonzo. Sitigcwalise ngelivi. Nawufunda Joshua 1:8. Le ncwadi yomthetho ayingasuki kuphi etindlebeni temlomo wakho. Wasinda ngayo imihla nemalanga. Ngekwenza njalo uyokuvula indlela yakho. Ngoba le ncwadi yomthetho ngiyo lefuna ukukhumbule ngokuthi uhamba kuwena. Imali yakho lenjengemzalwane. Ungafunzi iBhayibheli kuphela nasifunda la. Uyabona njalo namavesi ewakuthapo kanye. Angeke usifunda iBhayibheli namina. Funa ngesikhathi sokulifunza nosendlini. Hallelujah. Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly. And what more on that? Langatelela kakhulu kulo. Evinda uNkulunkulu. uJohane uthi uNkulunkulu nanhlala kini. Nemavi ami ahlala kini. Hallelujah. IBhayibheli kunalesithi kuyadlula khona konke. Kepha livi laNkulunkulu limile njalo. Because livi laNkulunkulu ngilo lefuna likusustayine nalakudlula khona konke kini. Sanibonani? Selivala. Jesu ngalesikhathi akithi. IBhayibheli lithi Sathane nakafika kuye athi ngoba uzivazela yaNkulunkulu. Shintsha
kuphela kepha nangelivi laNkulunkulu. Uyaqhubeka Sathane, uyamlima. Lithi Bhayibheli wamthatha wambeletha wena ephakeme, wamkhomba yonke imibuso yemhlaba, wathi nawungaphosa ngakini ngingakunika konke lokhu kube kwakho. Jesu uyaphendula, uphendula ngelivi. Jonke letilimo ladlula kuto uthi nqoba ngelivi. Akukho nokungaxosha Sathane empilweni yakho ngaphandle kwelivi laNkulunkulu. Kwakuthi livi laNkulunkulu linemandla kunala Sathane nayigobholaka nasaphutha, ngoba uyabona ukuthi nami ndibane nomuntu lokade kakhulu indzaba kaNkulunkulu. Sekusho Sathane uthi ndiphose phasi ngokuba kulotshiwe. Uyezwa sekuphotha naSathane ngoba kulotshiwe ukuthi awuyakuyelela ingilosi likumnaka angeke avumele inyawo lakho lenjalo. Kusho Sathane. That's why wena utawuthizwa bafundiswa ngathi bayayibeka indzaba, bayayibeka ngathi nabaphuma nabafile into likamoya. Bawushumayela lapha, bawushumayela nasemathaveni. Uyaphendula Jesu uthi kulotshiwe vini, ungamlingi Jehova uNkulunkulu wakho. IBhayibheli lithi Sathane wabese uyasuka kuye abona ukuthi hayikhona. Ngimtshele ngenyama, ngamthembisa imali nemibuso nabo konke, ngaze ngamkhothela nemavesi akanyakathiseki nomzalwane. Wena uthi nje bathatha lesipilini wabona ngathi umthandazo lakhaya siyabanzi. Nake sinqoba ngelivi. IBhayibheli lithi emva kwalokho wamshiya kwesikhashana. Akusho mina, kusho iBhayibheli. Wamshiya kwesikhashana. Lokhu kusho ukuthi kutafika ikhathi la Sathane atawufika khona atocheka ukuthi njengoba into lumnqobile ngelivi lisakhona yini, usalibambile ilelivi noma sewulilahlile, so awukwazi ukuba nesikhathi sekukabuthakathaka ungahlali evini. Make sure ukuthi ngaso sonke isikhathi utigwanise ngelivi laNkulunkulu ukuze nakafika kuwe ngaso sonke isikhathi akhathe ukuthi unesikali sokuvikela insindiso yakho. Siphakame sibeke